pone más, que no estoy conscientes en decisión. Lo digo siempre, esos chavales, esos chavales no se consiguen. Tengo dos ahora mismo. Será que está grabando y que ya lo escucharé. Daremos comienzo a la presentación. En primer lugar, desde Álava, Izaro Pérez. Desde Guipúzcoa, Lorena Websier. Desde Vizcaya, Maite Uriarte. Desde Vizcaya, Andrea Fuentes. Desde Vizcaya, Nayara González. Desde Vizcaya, Paula Oteo. Desde Álava, Aranza Olive. Desde Guipúzcoa, Susana Dávila. Y desde Guipúzcoa también, María Monasterio. De jueces en esta tanda tendremos a Arcaiz Huerta, a Juan Pedro Pérez y a Ramón Martín. Comenzaremos en 10 minutos. Bueno, pues esto que omita todo el rato ya está. ¿También? Yo creo que sí, ¿eh? Si me levantas, o sin levantar la barra me vale, si levantas los brazos... Gracias.
kilos. Sí, sí, no, en esa situación no hay otra. Juanpe, no te molesta, ¿verdad? No. Comenzamos con la competición. 59 kilos en barra, levanta Pizarro Pérez. Pizarro pide más peso, 60 kilos en barra, por favor. Levanta Lorena Websier. Lorena pide más peso, 60 kilos en barra para Maite Uriarte. Preparada Andrea Fuentes. Maite pide más peso, 60 kilos en barra para Andrea Fuentes. Andrea pide más peso, 60 kilos en barra para Nayara González. Preparada Pizarro Pérez de Arrelucea. Movimiento válido. 60 kilos en barra, levanta Pizarro Pérez de Arrelucea. No te confíes, ¿eh? Bien. Movimiento válido. Bien. 61 kilos en barra para Nayara González. Preparada Pizarro Pérez de Arrelucea. Bien. No se oye, ¿eh? ...61 kilos en barra para Pizarro Pérez de Arrelucea. Pizarro pide más peso, 62 kilos en barra para la misma levantadora. Preparada Paula Oteo. Pizarro pide más peso,
63 kilos en barra para Paula Oteo. Paula pide más peso, 63 kilos en barra para Lorena Websier. Preparada Nayara González. Movimiento válido. 63 kilos en barra para Nayara González. Preparada Izaro Pérez de Arrelucea. Movimiento válido. 63 kilos en barra para Izaro Pérez de Arrelucea. Preparada Andrea Fuentes. Vale, vale. Movimiento válido. 64 kilos en barra para Andrea Fuentes. Preparada Izaro Pérez de Arrelucea. Movimiento nulo. 64 kilos en barra para la misma levantadora. Preparada Paula Oteo.
Altxaldi ona, movimiento válido. 75 kilo, 65 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Arantza Oliver. Paula pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo, Arantza Oliverentzat. Arantza pisu gehiago eskatzen du, Arantza pide más peso. 75 kilo barran, Susana Davilarentzat. Prest, Nayera González. Susana pisu gehiago eskatzen du, Susana pide más peso. 75 kilo, Nayara González González, 65 kilos para Nayara González. Preparada, Izaro Pérez de Arrilucea. Altxaldi balioa balea, movimiento nulo. 75 kilo barran, 65 kilos para Izaro Pérez de Arrilucea. Prest, Maite Uriarte. Altxaldi txarra, movimiento nulo. 76 kilo barran, 66 kilos, Maite Uriarterentzat. Prest, Lorena Websier. Maite pisu gehiago eskatzen du, 76 kilo, Lorena Websierentzat. Prest, Malen Monasterio. Altxaldi ona, movimiento válido. 77 kilos, 67 kilos, Malen Monasteriorentzat. Prest, Susana Dávila. Malenek pisu gehiago eskatzen du. Hirurogeita zazpi kilo, Susana Davilarentzat. Prest, Lorena Websier. Movimiento válido.
78 kilo, 68 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Lorena Wolsier. Fácil, Paula. Altxaldi ona, movimiento balio. 78 kilo, 68 kilos, Lorena Wolsier. Prest, Arantza Oribe. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. 79 kilo, 69 kilos, Arantza Oriberentzat. Prest, Andrea Fuentes. Arantzak pisu gehiago eskatzen du, 79 kilo, Andrea Fuentesentzat. 69 kilos para Andrea Fuentes. Prest, preparada, Maite Uriarte. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. 70 kilo, 70 kilos, Maite Uriarterentzat. Prest, Manen Monasterio. Movimiento válido, Altxaldi ona. 70 kilo, 70 kilos, Susana Darlearentzat. Prest, Maite Uriarte. Altxaldi ona, movimiento válido. 71 kilo, Susana Darlearentzat.
Prest, Arantza Oribe. Vamos. ¿Qué es? ¿Que repite? Susana Pixu gehiago sartzen du, Susana pide más peso, 72 kilos, 72 kilos, Arantza Oriberentzat. Venga, sueltita. Vale, vale. Movimiento válido, el Chayema. 72 kilos, 72 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Maite Uriarte. Altxaldi baliogabea, movimiento nulo. 72 kilos, 72 kilos, Maite Uriarterentzat. Prest, Susana Davila. Maite Pixu gehiago eskatzen du, 72 kilos, 72 kilos, Susana Davilarentzat. Prest, Paula Oteo. kilos, 73 kilos, Malen Monasteriorentzat. Para Pablo Oteo. Prest, Malen Monasterio. Altxalitza da, movimiento nulo. Gero 29 kilos, 73 kilos, Malen Monasteriorentzat, para Malen Monasterio. Prest, Maite Uriarte.
hogeita hamairu kilo, 73 kilos, Maite Uriarterentzat. Para Maite Uriarte. Prest, preparada, Arantza Oribe. Altzaldi balio gabea, movimiento nulo. 75 kilos, 95 kilo, Arantza Oliverentzat. Prest, Malen Monasterio. $73 kilos en barra. Ahí. Es que está puesto, están 72 kilos cuando va a 76 la barra. Entonces ellos están mirando la referencia de eso que se baja. Levanta Maite Uriarte. Preparada Arantza Oribe. Movimiento nulo, Altzaldi balio gabea. 76 kilos, 76 kilo, Arantza Oliverentzat. Prest, Malen Monasterio. Vale, vale, vale. Movimiento válido, Altzaldi ona. 76 kilos en barra para Malen Monasterio. Malen pide más peso, Malen episu gehiago eskatzen du, 77 kilos para Arantza Olive.
Arantza pide más peso, Arantza pintxu gehiago eskatzen du, 78 kilos en barra, 78 kilo, Malen monasteriorentzat. Prest, Arantza Oribe. Arantza Oriberentzat. Prest, Malen monasterio. Arantza pixu gehiago eskatzen du, 80 kilo, 80 kilos, Arantza Oriberentzat. Prest, Malen monasterio. No te confíes, ¿eh? Altxaldi balio gabea, monbildo mundu. 80 kilo, 80 kilos, Malen monasteriorentzat. Hau izango da, arrankadako azken altxaldia. Altxaldi balio gabea, movimiento nula. Hamar minutuko atsedenaldi izango dugu, jasotzea altxaltzen aurretik. Tendremos un descanso de 10 minutos antes de los 2 tiempos.
Jueces a sus puestos, por favor. Bidenborarekin hasiko gara, comenzaremos con el 2 tiempos. 70 kilos, 70 kilos, Nayara González Enzat. Nayara pisu gehiago eskatzen du, 71 kilos para Nayara González. Altzaldiona, movimiento válido. 72 kilos, 72 kilos, Nayara González Enzat. Prest, Lorena Boissier. Nayara pisu gehiago eskatzen du, Nayara pide más peso. 75 kilos, 75 kilos, Maite Uriarte Enzat, para Maite Uriarte. Maite pisu gehiago eskatzen du, Maite pide más peso. 76 kilos, 76 kilos, Nayara González Enzat. Prest, Pizarro Pérez de Arlucea. Altzaldiona, movimiento válido. 77 kilos, 77 kilos, Pizarro Pérez de Arlucea Enzat. Prest, Nayara González. Izaro pisu gehiago eskatzen du, Izaro pide más peso, 77 kilos, 77 kilos, Nayara González Enzat. Prest, pisu gehiago eskatzen du, 78 kilos, 78 kilos, Lorena Boissier Enzat. Prest, Maite Uriarte.
Altzaldi ona, movimiento válido. 78 kilos, 78 kilos, Maite Uriarterentzat. Prest, Andrea Fuentes. Maite pisu gehiago eskatzen du, 78 kilos, 78 kilos, Andrea Fuentesentzat. Prest, Izano Pérez de Arlucea. Movimiento válido. 78 kilos, 78 kilos, Izaro Pérez de Arlucea. Prest, Andrea Fuentes. Izaro pisu gehiago eskatzen du, 80 kilo, 80 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Maite Uriarte. Paula pisu gehiago eskatzen du, 80 kilo, Maite Uriarterentzat. Movimiento válido. 80 kilo, 80 kilos, Izano Pérez de Arlucea. Prest, Nayara González. No te confíes. Vale, suelta esa barra, venga. Quieta, quieta, quieta. Altzaldi balio gabea, movimiento nulo. 80 kilo, Izano Pérez de Arlucea. Prest, Nayara González. Bi minutu izango ditu.
Ya está, ya está. Venga. Quieta. Alchaliona, movimiento válido. Laroga y Quiló, 80 kilos, Nayara González Enzar. Prest, Andrea Fuentes. Alcalde Mario Gavea, movimiento nulo. Laroga y Tabaquiro, 81 kilos, Andrea Fuentes Enzar. Prest, Lorena Boisier. Movimiento válido, Alchaliona. Laroga y Tabaquiro, 82 kilos, Lorena Boisier Enzar. Prest, Maite Uriarte. Alcalde Mario Gavea, movimiento nulo. Laroga y Tabaquiro, 82 kilos, Maite Uriarte Enzar. Prest, Lorena Boisier. Maite Pixu Goiago eskatzen du, Maite pide más peso. Laroga y Tabaquiro, Lorena Boisier Enzar. Alcalde Mario Gavea, movimiento nulo. Laroga y Tabaquiro, 83 kilos, Arantza Oribe Enzar. Prest, Pizarro Pérez de Arlucea.
Laurogeita 3 kilo 83, Izaro Pérez de Arluziarentzat. Venga, 1, 2. Vale. Bien apoyada. Nos quedamos. Vale, vale. Altxaldi ona, movimiento válido. Laurogeita 4 kilo 84 kilos, Maite Uriarterentzat. Prest, Andrea Fuentes. Venga, Maite, va. Altxaldi ona, movimiento válido. Laurogeita 4 kilo 84 kilos, Andrea Fuentesentzat. Prest, Paula Oteo. Vamos, André. Sube, sube, sube. Altxaldi balio gabea, movimiento válido. Laurogeita 5 kilo 85 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Malen Monasterio. Va, Pau, ¿eh? Movimiento válido, Altxaldi ona. Laurogeita 5 kilo 85 kilos, Susana Davilarentzat. Susana pisu gehiago eskatzen du, Susana pide más peso, Laurogeita 5 kilo, Maite Uriarterentzat. Maite pisu gehiago eskatzen du, Maite pide más peso. Laurogeita 6 kilo, 86 kilos, Maite Uriarterentzat.
Alcalde balio gabea, movimiento nulo. Laurogeita zortzi kilo, 88 kilos, Malen Monasteriorentzat. Prest, Arantza Oribe. Malenek pixu gehiago eskatzen du, 88 kilo, Arantza Oriberentzat. Prest, Susana Davila. No te confíes. Movimiento nulo, Alcalde balio gabea. Laurogeita zortzi kilo, 88 kilos, Susana Davilarentzat. Prest, Paula Oteo. Alcalde ona, movimiento válido. Laurogeita zortzi kilo, 88 kilos, Paula Oteorentzat. Prest, Arantza Oribe. ¡Venga, Paula! ¡Arriba! Movimiento válido, Alcalde ona. Laurogeita zortzi kilo, 88 kilos, Arantza Oriberentzat. Prest, Susana Davila. Venga, tranquila, Aran, que está muy bien. ¡Vamos, Alan! Venga. ¡Joder, la hostia! Movimiento nulo. Alcalde balio gabea. Mira, eso depende. Laurogeita zortzi kilo, 88 kilos, Arantza Oriberentzat. 2 minutu ditu.
Alchalde Ona, Movimiento Válido. Laurogeita bederatzi kilo, 89 kilo, Susana Davilarentzat. Susana pisu gehiago eskatzen du, 90 kilo, 90 kilos, Malen Monasteriorentzat. Kilos, Laurogeita hamaika kilo, Paula Oteorentzat. Prest, Susana Dávila. Laurogeita hamabi kilo, 92 kilos, Malen Monasteriorentzat. Susana Dávila. Malenek pisu gehiago eskatu du, 93 kilo, 93 kilos, Susana Davilarentzat. Prest, Malen Monasterio. Laurogeita hamalau kilo, 94 kilos, Malen Monasteriorentzat. Prest, Susana Dávila. Laurogeita hamabost kilo, 95 kilos, Susana Davilarentzat. Prest, Malen Monasterio.
Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. Laurogeita hamasei kilo, 96 kilos, Malen monasteriorentzat. Txanda honetako azken altxaldia. Este será el último movimiento de esta tanda. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. Levantadores a la tarima. Levantadores de la segunda tanda a la tarima. Levantadoras de la segunda tanda a la tarima. Haremos la presentación. Hauek izango dira, bigarren txanda, jasotzen arituko dire kirolariak. Lehenik, Gipuzkoatik, Mara Monasterio. Gipuzkoatik, Andrea Suárez. Gipuzkoatik, Loren Menizabal. Gipuzkoatik, Izarre Marco. Bizkaiatik, Leire Gutierrez. Bizkaiatik, Mirani Cabanillas. Bizkaiatik, Rocío Rodríguez. Gipuzkoatik, Leire Egaña. Bizkaiatik, Esperanza López.
Gipuzkoatik Miren Galarraga. Gipuzkoatik Amaia Mediero. Eta Bizkaiatik Alarte Gómez. Zerbitan hasi gara. Txapelketa 5 minutu atzeratuko da, la competición se retrasará 5 minutos. ¿Qué necesitas, Ana? ¿Qué querías para ahora? Ya. Realizaremos el reparto de medallas de la primera tanda. Lehen txandako Dominian banatuko ditugu. Lehen txandako kirolaria Karimara. Levantadoras de la primera tanda a la tarima. Levantadoras de la primera tanda a la tarima. Berrogeita hemezortzi kiloko kategoriarekin hasiko gara. Hirugarren postua, tercer puesto, Andrea Fuentesentat. Domina banatuko ditu iturkiloz negoziak. Bigarren postua, Maite Uriartekentzat. Eta leheneko postua, Malen Monasteriorentzat. Hirurogeita hiruko kiloko kategoria, hirugarren postua Paula Oteorentzat. Bigarren postua Arantza Oliverentzat. Eta lehen postua Susana Davilarentzat. Zazpi minutu erdi barra hasiko da horrengo txanda, mila esker.
Me toca a la mesa.
Jueces a sus puestos. ...45 kilos en barra, levanta, Mara Monasterio. Berrogeita bost kilo, Mara Monasterio kaltsatzen du. Prest, Andrea Suárez. Mara pisu gehiago eskatzen du. Berrogeita bost kilo, Lore Mendizabal Prat. Prest, Andrea Suárez. Lore pisu gehiago eskatzen du. Berrogeita zortzi kilo, Lore Mendizabal Prat. Prest, Andrea Suárez. Altxadi baliogabea. Movimiento nulo. Berrogeita zortzi kilo, kirolari Berdiñarentzat. Bi minutu izango ditu. Prest, Andrea Suárez. Berrogeita bederatzi kilo, Andrea Suárezentzat. Andrea. Altxadi ona, movimiento válido.
Berrogeita 9 kilo, 49 kilos, berrogeita 10 kilo, 50 kilos, Izarne Markorentzat. Prest Mara Monasterio. Izarnek pixu gehiago eskatzen du, berrogeita 11 kilo, 51 kilos, Andrea Suarezentzat. Prest Mara Monasterio. Andrea, Alcalde Ana, movimiento válido. Berrogeita 12 kilo, 52 kilos, Mara Monasterio Lentzat. Prest Lore Mentabal. Alcalde Ana, movimiento válido. Berrogeita 9 kilo, Lore Mendizabalentzat. Prest Andrea Suárez. Alcalde Charra, movimiento nulo. Berrogeita 12 kilo, Andrea Suarezentzat. Prest Izarne Marko. Andreak pixu gehiago eskatzen du, berrogeita 13 kilo, Izarne Markorentzat. Prest Leire Gutierrez. Izarnek pixu gehiago eskatzen du, berrogeita 13 kilo, Leire Gutierrezentzat. Leirek pixu gehiago eskatzen du, berrogeita 13 kilo, Mara Monasteriorentzat. Marak pixu gehiago eskatzen du, berrogeita 13 kilo, Andrea Suarezentzat. Prest Leire Gaina.
Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. 55 kilo, 55 kilos, Leire Gainarentzat. Prest, Leire Gutierrez. Leire Gainak pisu gehiago eskatzen du, 55 kilo, Leire Gutierrezentzat. Prest, Mirari Cabanillas. Altxaldi ona, movimiento válido. 55 kilo, Mirari Cabanillas-entzat. Prest, Itarne Marco. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. 55 kilo, kirolari berdinarentzat. Prest, Itarne Marco. Mirarik pisu gehiago eskatzen du, 56 kilo, 56 kilos, Itarne Marcorentzat. Prest, Mara Monasterio. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. 56 kilo, Mara Monasteriorentzat. Prest, Mirari Cabanillas. Altxaldi ona, movimiento válido. 56 kilo, Mirari Cabanillas-entzat. Prest, Itarne Marco. Altxaldi ona, movimiento válido. 56 kilo, Itarne Marcorentzat. Prest, Leire Gutierrez.
56 kilo Izarne Markorentzat. Prest, Leire Gutiérrez. Izarnek pisu gehiago eskatzen du, Izarnek pide más peso, 58 kilo, Rocío Rodríguez. Prest, Leire Gutiérrez. Altzaldeona, movimiento válido. 58 kilo, Leire Gutiérrez. Prest, Mara Monasterio. Altzaldeona, movimiento válido. 58 kilo, Mara Monasteriorentzat. Prest, Izarne Markoa. Prest, Leire Egaña. Altzaldi baliogabea, movimiento 1. 59 kilo, 59 kilos, Leire Egañarentzat. Prest, Mirari Cabanillas. Leire Egañak pisu gehiago eskatzen du, 59 kilo, Mirari Cabanillasentzat. Prest, Rocío Rodríguez.
Altxaldi Txarra, movimiento nulo. 60 kilo, Rocío Rodríguez Entzá. Prest, Neira Gutiérrez. Altxaldi balio gabean, movimiento nulo. 60 kilo, Leire Gutiérrez Entzat. Prest, Rocío Rodríguez. Jueces darle Altxaldi Ona. Movimiento válido. Hirurogeita hiru kilo, 63 kilos, Leire Egañarentzat. Hirurogeita hiru kilo, Leire Egañarentzat. Prest, Miren Galarraga. Altxaldi balio gabean, movimiento nulo. 63 kilo, Miren Galarragarentzat. Prest, Leire Egaña. Mirenek pisu gehiago eskatzen du, 63 kilo, Leire Egañarentzat. Prest, Esperanza López. Altxaldi Ona, movimiento válido. Hirurogeita lau kilo, Leire Egañarentzat. Prest, Esperanza López. Leirek pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo, Esperanza Lópezentzat. Prest, Miren Galarraga.
76 kilo, Miren Galarragarentzat, prest Esperanza López. Mirenek pisu gehiago eskatzen du. Hirurogeita zazpi kilo, Esperanza López entzat. Hirurogeita zazpi kilo, Miren Galarragarentzat, prest Esperanza López. Altxaldiona, movimiento válido. Hirurogeita zazpi kilo, Esperanza López entzat, prest Leire Egaña. Esperanza Pizuria eskatzen du, 77 kilo, Leire Egañarentzat, prest Amaia Megero. Altxaldiona, movimiento válido. Hirurogeita hamar kilo, Amaia Medierorentzat, prest Esperanza López. Amaia pisu gehiago eskatzen du, 70 kilo, Esperanza López entzat, prest Miren Galarraga. Altxaldiona, 70 kilo, Miren Galarragarentzat, prest Esperanza López. Altxaldiona, movimiento válido. Hirurogeita hamaika kilo, Miren Galarragarentzat. Mirenek pisu gehiago eskatzen du, 73 kilo, Amaia Medierorentzat, prest Miren Galarraga.
Movimiento válido. 73 kilo, mira la caja del zar. Prest, Amaia Mediro. Altzale balio gabea, movimiento reloj. 74 kilo, Amaia Medirorentzat. Amaia pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo, Esperanza Lopezentzat. Prest, Amaia Mediro. Altzale balio gabea, movimiento nulo. 77 kilo, Amaia Medirorentzat. Prest, Alarne Gómez. Movimiento válido. 74 kilo, Alarne Gómez. Prest, Amaia Mediro. Alarne pisu gehiago eskatzen du, 78 kilo, Amaia Medirorentzat. Prest, Alarne Gómez. Amaia pisu gehiago eskatzen du. 80 kilo, Amaia Medirorentzat. Prest, Alarne Gómez.
Altxaldi ona, movimiento válido. Laurogeita bost kilo Alazne Gomezentzat. Altxaldiak jarraian egitegatik 2 minutu izango ditu. Alaznek pisu gehiago eskatzen du, 87 kilo. Movimiento válido. 89 kilo Alazne Gomezentzat. Laurogeita zortzi. Altxaldiak jarraian izateagatik 2 minutuko atsedena izango du. Abiadaren eta bidemuraren artean 10 minutuko atsedena egongo da. Arranca eta entre arrancar y los tiempos habrá un descanso de 10 minutos. Laurogeita hamaika kilo
Altxaldi balio eman behar, movimiento nulo. Altxaldi honekin, abiarako txanda amaitzen dugu. 10 minutu barru, bidemora.
Jueces y auxiliares a sus sillas, Meseguer. Está ya el cambio. Izarrik pisu gehiago eskatzen du, 63 kilo, 63 kilos,
Andrea Suárez Enzar. Prest Izarne Marco. Hogeita lau kilo, Andrea Suárez Enzar. Prest Izarne Marco. Andrea pisu gehiago eskatzen du. Hogeita bost kilo, Izarne Marcorentzat. Prest Mana Monasterio. Izarre pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo, Mara Monasteriorentzat. Prest Leire Gutierrez. Movimiento válido al Celiona. 72 kilo, Leire Gutierrez Enzar. Prest Lore Mendizábal. Leire pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo, Lore Mendizábal Enzar. Prest Andrea Suárez. Lore pisu gehiago eskatzen du, 76 kilo, Andrea Suárez Enzar. Prest Mana Monasterio. Venga, Andrea. Andrea, súper bien, ¿eh? Altxaldi Baliogabea, movimiento nulo. 76 kilo, Andrea Suárez Enzar. Prest Izarne Marco.
Altxaldi ona, movimiento balio. Hirurogeita zortzi kilo, Izarri Markorentzat. Prest, Leire Gutierrez. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. Hirurogeita zortzi kilo, Leire Gutierrezentzat. Prest, Lore Mendizabal. Altxaldi ona, movimiento balio. Hirurogeita zortzi kilo, Lore Mendizabalentzat. Prest, Mara Monasterio. Altxaldi ona, movimiento balio. Hirurogeita zortzi kilo, Izarri Markorentzat. Prest, Mara Monasterio. Altxaldi balio gabea, movimiento nulo. Hirurogeita zortzi kilo, Lore Berdinarentzat. Prest, Mara Monasterio.
Monastero Prest, Leire Gutiérrez. Altxaldi balio gabe, movimiento nulo. 79 kilo, Lore Mendizabalentzat, Prest, Mara Monasterio. Lore pixu gehiago eskatzen du, 79 kilo, Mara Monasteriorentzat, Prest, Leire Gabe. Marak pixu gehiago eskatzen du, 70 kilo, Leire Egainarentzat, Prest, Mara Monasterio. Kilo, Mara Monasteriorentzat, Prest, Leire Gutiérrez. Leire Gutiérrez, Prest, Lore Mendizabal. Alchadiona, movimiento válido. Hirurogeita hamaika kilo, Lore Mendizabalentzat, Prest, Leire Gutiérrez.
Lorek pisu gehiago eskatzen du, 72 kilo, Lore Mendizabalentzat. Hirurogeita hamabi kilo Leire Gutierrezentzat. Prest Lore Mendizabal. Leirek pisu gehiago eskatzen du. 73 kilo Leire Gutierrezentzat. Altxaldi ona. 73 kilo Lore Mendizabalentzat. Prest Esperanza López. Lorek pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo Esperanza Lópezentzat. Prest Leire Egaña. Esperanza pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo Leire Egañarentzat. Prest Miran Cabanillas. Leirek pisu gehiago eskatzen du, 75 kilo Lore Mendizabalentzat. Prest Leire Egaña. Altxaldi balio gabea. 78 kilo Leire Egañarentzat. Prest Rocío Rodríguez. Altxaldi ona. 79 kilo Leire Egañarentzat. Prest Rocío Rodríguez. Leirek pisu gehiago eskatzen du, 80 kilo Rocío Rodríguezentzat. Prest
Esperanza López. Preparada, Esperanza López. Alchaldiona, movimiento válido. Larobe y kilo, 80 kilos, Esperanza López Enzat. Prest, Mirari Cabanillas. Preparada, Mirari Cabanillas. Alchaldiona, movimiento válido. Larobe y kilo, Mirari Cabanillas Enzat. Prest, Esperanza López. Alchaldiona. Larobe y kilo, Rocío Rodríguez Enzat. Prest, Leire Egaña. Alchalde Balio Gabea. Kirolari honek azken altxaldiari uko egiten dio. 83 kilo, Leire Egañarentzat. Alchalde Balio Gabea. 83 kilo, kirolari Egañarentzat. 2 minutu izango ditu. Prest, Esperanza López. Preparada, Esperanza López.
Laurogeita bost kilo, Esperanza López Enzar. Prest, preparada, Mirari Cabanillas. Ona, movimiento válido. Laurogeita sei kilo, Mirari Cabanillas Enzar. Prest, Esperanza López. Alcalde Valeo Romea. Laurogeita sei kilo, Mirolari Berdina Enzar. 86 kilos para la misma levantadora. Prest, Miren Galarraga. Mirarik pixu gehiago eskatzen du, laurogeita zortzi kilo, Miren Galarraga Enzar. Prest, Mirari Cabanillas. Mirenek pixu gehiago eskatzen du, laurogeita zortzi kilo, Mirari Cabanillas Enzar. 88 kilos para Mirari Cabanillas. Prest, Amaya Mediero. Laurogeita hamar kilo, Amaya Mediero Enzar. Prest, Miren Galarraga.
Esperanza López Menzal, 90 kilos para Esperanza López. Prest, Miren Galarraga. Atxaldi Baiagarra, Domingo Río. Laurogeita hamalau kilo Miren Galarraga. Prest, Amaia Medero. Laurogeita hamabost kilo Amaia Medirentzat. Prest, Miren Galarraga. Venga, va Maya. Atxaldi ona. Laurogeita hamabost kilo Miren Galarragarentzat. Prest, Amaia Medero. Atxaldi Arruabarrena. Laurogeita hamabost kilo kirolari berdinarentzat. 2 minutu izango ditu. Prest, Amaia Medero.
Altxaldi balio gabe. 100 kilo Amaia Medierorentzat. Prest Alarne Gómez. Altxaldi ona. Eunda 3 kilo Alasne Gómezentzat. Prest Amaia Mediero. Eunda 3 kilo Amaia Medierorentzat. Prest Alasne Gómez. Movimiento nulo. Altxaldi balio gabea. Eunda 4 kilo Alasne Gómezentzat. Ya. Eunda 8 kilo, 108 kilos Alasne Gómezentzat.
112 kilo, 112 kilos, Alasne Gomezentzat. Hau izango da txanda honetako azken altxaldia. Altxaldi baliogabea, momentu nulo. Kirolariak tarimara mesedez. Kirolariak tarimara mesedez. Levantadoras a la tarima. Lehenengo eta bigarren txandako kirolariak mesedez denak tarimara. Sariak banatzen, Maria izango dugu, Biladoko kirol zinegotzia. Kategorietako postuekin hasiko gara. 53 kiloko kategorian, 3. postua Andrea Suarezentzat. Bigarren postua Lore Mendizabaletzat. Eta lehenengo postua Mara Monasteriorentzat. Hirurogeita bederatzi kiloko kategorian, hirugarren postua Leire Gutierrezentzat. Bigarren postua Leire Egañarentzat.
Eta lehenengo postua Esperanza López Entzar. Sariakoan arte, Mariakoan zuzukilo alkatean ero daukago. 77 kiloko kategorian, 3. postua Miren Galarraga. Bigarren postua Amaia Mediero. Eta lehenengo postua Alazne Gomez. Jarri da, bueno, prozua. 86 kiloko kategorian, lehen postua Mirani Cabanilla Zentral. Federazioko sailkapen orokorrean, taldeka, 3. postuan 57 punturekin. Gipuzkoa 2. postuan 227 punturekin. Eta Bizkaia lehen postuan 250 punturekin. Banakako nesken sailkapen orokorrean, 3. postua Susana Davilarentzat. Bigarren postua Alazne Gomez Entzat. Eta lehenengo postua Malen Monasteriorentzat. Txapelketak arratsaldeko 4etan jarraituko du gizonezkoekin. Mila esker. Eskerrik asko Maite eta María. Gracias Maite y María, eta que lo paséis bien los que habéis venido de Llaro. Que disfrutéis del fin de semana. Eskerrik asko. Era vegetal, vegetal con pechuga, lomo, filete, que tortillas. Bueno, depende, si sembra. Entonces, ¿qué vas a cenar hoy? Ya no es especial, es que es lo mismo eso que mate. Es lo mismo, pero matando de sushi y mirando a la mesa. Y degollado. Está currado.
A ver, hay bocadillos de tortilla, de jamón, de chorizo, tortilla mexicana. Luego hay vegetales, vegetal con pechuga, pechugas empanadas, filete, lomo. Tortilla de pechuga empanadas solo. Ya le veis que comparten los Pase con él, por el pan. Una cosa así.